Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Filipos, Kapitulo 4, versikulo 7 kan 8. Aywanan na kayto ti talna ti Diyos, adi matukod a panunutan ti tao, tapno natalga dagiti puso kan panunutyo, iti panakikaykaysayo kan ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko, panunutan nyo laang dagiti bambanag a naimbag kan maikari arauman. Dagiti napudno, nataknang, nalintag, nadalos, napintas, kan nadayaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mapukpukaw di kwartak. Anya? Mapukpukaw di kwartak kunak. Tulang ka aya. Mano di mapukpukaw a kwarta maya? Kat di nasingira ka. 30 mil. Unay kamutan? Di ka lang nagan-an naden? Jak amo no nalipatak tinang idiswak ije pitakak. Wano adda na nga la. Sapin nagado ti tao dito balay. Day tangarod kat. Ado ti tao dito'y balay. Iso adyak amo no asino ti pabasulak. Mapukpukaw ka no, je kwarta ni Manang Brenda. Idi na minsan, napukaw je nang inaarilo na. Nabiro ka na matlaang ije cabinet da. Ita, kwarta manan? 30 mil ka no, je anasingiran na iti pautang na. Ay, san lakit tingaw umay dito balay nga umay kalkal iti gamgamit ko, taga pa kami. Amumatan ni Manang. Di na ko na napabasulan nakmanan. Day taarilo tinagap-apaan me, tasyak ti pinabasol na. Agbibisinak ayamot iti relo. Pasensya amon ni Manang Brenda. Aburido lang dayjay. Aburido talaga nang nangruna no saan ang makasingir iti pautang na. Pagpupudutan na dagiti tao iti aglawlaw na. Oh, kita saan manan ang makatal na iti balayda? Pumanag na manan. Di mong taltalyawan. Sabalin to manan ti panunutan na dayta ang manang mo a brain damage. Brenda, agtukaw ka man. Itay ka pa, pumanag na dita. Maulaw akon. 30 mil jay napukaw kanya Juanito. Di nakpagtalnaan amang panunot ta saan akas karina day jay agatad. Kahit anya nga rod itataramidam. May anak ka dilaan! Ay, unay kamatan. Makamuka. Ay, mapanak pa ilang, ag-relax. Brenda! Brenda! Umay ka man dito. Apay ayan nanang. Ayab kayo lang ayab. Ibi pinakman tanay. Nangaton sa manan ti presyon ti darak. Nangat nga to ti presyon ti darak. Ta istresak. Nay, paka-stressam kumangay. Mapukpukaw nga rudye kwartak at 30 mil. Nay, nakapukawam. Amok nga danang takaw ditoy. Inalada di pitakak. Si kalaang mat balasang ko, ti mapukpukawan dito iti kwarta. Dagita iipag mo kun mamanong mo. Saan damot ang mapukpukawan? Kat, nakaskas daaw ka di day jay nanang. Siyempre, ado ti kwartak. Anya nga'y kumamot ti kwarta dagita. Adamot kwartak ang makabawak pa iti pangidisdiswak. Saan mo't ang mapukaw? Ay nananang manulaang mat nga iti kwartayo. Jay pensyon nyo a 1,500. Pagan ano da ngay mat atakawan. Agtakaw da lang arudan ay kat jidakkel agataden Talagaan na nga to ti presyon ti darak, anak ko. Asino nga tan ti pagpabipiak? Ay matanda na, lalang. Jaja, balasang ko. Ay, nanang! Umay kayo, tamadamaak naglutluto. Man kayon tun dito'y balay Nateng dayto'y lutlutwak kasi daan. Iso amayat para kada kayo. Umayak lang kumagpabipi, anak ko. Nay, nangato manan ayat ipresyon nyo. Ay, kas ka ni Brenda. Unget ka no manan nga unget. Tanapukaw ka no jay 30 mil na.
Naggapuak ijayan na. Un anak ko, kaslamanan maburyong amang pampanunot ije na pukaw a kwartana. O sige nanang, agtugaw kayon, taibipi kayo. Dito'y balay me, awan stress dito'y. Bawal ti ma-stress, iso ang makarelax kayo. On man anak ko. Agkan-kanta ka pa nga aglutluto. Ay, kat siyempre ananang, naragsakak gayam. Fredo, Papanak ije taltalon, Manang Brenda. amok, ngam adala kayat ko nga ibagaken ka. Anya ta, Manang. Nadamag mo mat siguron, anak po kaw je 30 mil ko. Kunak man, no nabiro ka mon. Saan pa'y? Kinalkal ko amin nun agamit dito'y balay, ngam awan lata. Ni. Ayan nga tanday je akwartam, Manang. Sayang mat ano na pukaw. Hay, sigurado ang natakaw dayjay. Asino kumangay ti agtakaw ditoy? Si kalang mati mataktakawan. Wen tasyak ti adda kwartana. Asino nga ron ti suspitsam? Amin kayo. Anya? Ay? Saan ka mat nga agpabasol akas taa, Manang Brenda? Kat, asino kumati sa bali apabasulak no saan ada kayo amin? Alangan mo't apabasulak dagiti kaaroba. Da kayo tada kayo ti asidag kanya. Nanang, bagbagaan nyo man mat ni Manang Brenda. Apay aya. Anya man ang timbag anakan ka. Pabasulan na tayo. Ada tayo tinagtakaw iti kwartana. Anya. Oras siyak abakbakutan. Pabasulan na. Kastan Bakbakutan akon. Agtakawak pay lang. Bagbagaan yo. Tasan na nasaya at dahi tanga ugali na. Basta adda mapukaw kan kuha na. Pabasulan na tayo amin. Ay madimat No, palagi pak. Dinak mo denggan. Adu ti gumura kan kuha na no pagduaduan na tayo amin. Asino kumangay ti agtatakaw ditoy. Awan mat kan uray mampay adu ti kwartana. Awan ti mang takaw ditoy. Saan ka mapanagtrabaho ita? Ne, tapay nga nagadualangan kaon. Kadwaan nak amapan agkalkal iti gamit da jaja. Anya? Ay, unay kamatan. Iso ti prime suspect ko anangala iti kwartak. Apa yan ay bagam data? Mangibagbaga ngamin iti kwarta kanyak edi namin sa nabulan. Kasapulan na kano. Jak pinautangan taamok nagtiwod ngagbayad. Anya? Iso ang mapantakalkalan dagiti gamit da. Ay, mabainak, Brenda. Di nakman iramraman iti kalukwam. Saan ang kalukwan daytoy? Gaputa umut-utang ken ka. Ison tinang takaw di kwartam. Saan mo takas ta? Ay sus, oh my kakit din! Ay, ibatam. Oh my God! Ibatam! Tinakman ko yun! Oh my God, kunak na eh! Ibatan na! Ne. At ginginong yun sa matagasawa. Hey! Ni man manang mo. Ayan ni misis mo. Ay, Napan nakitsinda, Manang. Apay ka di. Umay kami agkalkal kadagiti gamit na. Apay? Iso ti suspect ko anang takaw iti kwarta. Ha? Ne. Anya matanda ta sa Manang Brenda. Umay kami agkalkal. Kitnaskan, apalubusan na kami. Manang. Laglagi pa, masyak ti kabsat mo. No di na kami palubusan. Mamati akon nga adda ilimlimang yung agasawa. oh, nakitam di kwartam kadagiti gamit ni Jaja nga ipagmaw. Ingatang na siguro na. Epekto dahi ta, anti pa nagsususpetsam iti ipagmaw. Kinalkal mo pa dagiti gamit na. Anya timarik na mita. Anya ko mga iti mariknak. Saan nga agtal na ti panunot ko? Aging gaadyak mabirukan ti kwartak. Daitan ti di mo pa'y pakaturturugan ay. Agasam nga min tinapukaw a kwartak. Imbag kumaano pinidpidot ko na ang dayjay. Ingkar karigatak asining singir dayjay. Dua talaang kade amangan. Wala nang. Saan akayat ni Brenda timangan? Apay nga, itadi na kayat timangan. Naan ti asawam.
Pampanunutan na, di na po ka kwarta na. Kat, gaputan na pukawan. Saanan amangan? Di pa ikit din matmaturog ah. Ay, ani yan ti mapasamak kan kwa na ngay no kasta. Baybayan na nga agsakit. Kasta ka de. Nay, lakay. Apay dagiti badbadok ditoy. Nawara-warada matan. Ha? Naurnos ka di dagita? Amom matadyak kayat tinawara agamit. Kanayon ko nga urnusan dagito'y gamit ko. Nakitsinda akla ang nabali-baliktad matan. Diyak amo ah. Ni, uray dagito'y make-up ko. Nawara-warada. Ha? Anya tinapasamak lakay. Agpudno ka. Dakas ti agululbod. Agpudno ka kunak. Kuang amin. May nagkalkal ni Manang Brenda. Kunakon kat. Siyak at talaga ti suspetsana. Talaga aday tamanang mo. Ibuson na ti pasensyak. Sika ti makaamong agpasensya. Ta sika ti limpyo ti panunot na. Amumatan ni Manang Brenda. Brain damage ako nada. Umay ka ka din agsinger, Brenda. Wa, nana. No makita na kun asumungad, isagana mon gibayad mo. Ay, ibagak pa'y kuma. Asa anak pa'y nga agbayad ita. Ay, sana mabalin. Kastoy anapukawanak iti kwarta, di kay kat agbayadan. Ay, denggam pa'y kuma ti palawag ko balasang ko. No saan kang agbayad, ipabarangay ka. Urayom laangan ti sumon mo. Ay, di naklakadimot ka siya nun. Itaaklaang mo't nga aglangan nga agbayad. Ay nanana, ti utang nasken abayadan. Saan kan nga agrason pay? Agbayad kan. Ay, bayam nga raw, tagdis kitarak iti pagbayad ko. Pagurayan na. Ay, pagsubyam to na nila kay mo. Tagbayad ak inton malam. Siguraduam nga inton malam nga agbayad ka nana. Tano saan? Talagang idarong ka. Sikan anak ko, ti makamong agpasensya kini Manang mo Brenda. No maminsan nga men, gapoy tinakaro apa nagpampanunot na, naungat. Umay kula ko makasarita nanang. Asaan anasaya at ti aramid na, abas talatag pagpabasol. Kan mapanakalkalon dagiti gamit ko ijabalay mi. Awan ni Manang mo, napanagsinger ti pautang na. Imbag, tadyak na sangputan. Nakpudot ti ulok, gapo iti inaramid na, nanang. Siya kung ti dumawdawat ti dispensar. Awatom lang nga ni Manang yo. Kababain nga men no agaapa kayo. Ay talaga akababain, nanang. Ngamnimot ngamin Manang Brenda. Iso ti mangirugrugi iti riri. Ingkasingiran ni Nana Intang, tadaotang na kanyak. Pag inanainak pa'y mata, kasang sangpet ko naggapoy ti trabaho, agipabaon ka manan. Ingkasingiranan, tama nga no agbaliw ti panunot na, kat saanan nga agbayan. Unay ka lagi dinaya. Sapay kastoy anatakawan na iti 30 mil. Kahit gapoy ti dayta at 30 mil, naaddaan ka iti kabusor. Kabusor? Asino? Ningay jaja nga ipag mo. Imay dito'y balay. Kat nakunana, anasakit, tinagam na ka. Gapaw, iti pa nang pagpabasol mo kuara. Iso pa'y dadaganas ng agungat. Si kaman mo ti kalkalin na ti gamit na. Ingkakat agsingiran. Ala, tumakder ka ditan. Tadyay masingir mo, pagbayad ko iti kuryente inton bigat. Kahit nabiro ka mga rodan, bil tayo iti kuryentay. Analipatam man na ni tinang itulinam. Kat biro ka ka. Dinak ko silapan akasta. Makapabisin talot-lutum ah. Ado da ito'y linutok akarne ti manok. Mapan ko kumapadigwan ni Manang Brenda. Saanon? Taging ga ita. Nasakit pa ila ang tinakam ko kunkwana. Bay amon. Lipatan mo day diyan napasamak. Katuan mo't. Nalakaaklaan mo't ama makawan. Palabsat laang ti mano alawas. Awanon ti sakit tinakam ko. Ala, siya kung timang tadya ipadigom kadakwada. Katuan mabitla ang nga rod. Tapunwak di dakkel amallo ko.
Bakit? Ayan, Mau. Lakay! Lakay! Ah. Kita mo? Dini. Day tamot niya mapagpukaw apitangam. Wen, nabiro ka. Ijay gayam drawer ti lamisaan ti nangidulinak. Kadwa na jay bill ti kuryente. Kahit at aditan jay 30 mil, Mau. Una, dito Ay na, lakay. Kasta unay tiragsak ko. Ang dagiti tattao nga inapapam. Nagsaksakit, tinakamda. Gapoy tinaramid mo kadakwada. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Ni Nana Intang. Isugayam asaan ang nakabayad kan ka, tagpapaagas. Naduktalan, niya adda ka no kanser na. Anya, pudno ka diti bagbagam lakay. Katuan, napana ka mismo yung balay da. Kalkalpas laeng ka ro, tike mo na. Uray no kasta, nang tudlat tayo tibayad na. Kababayin ka no kan ka. Ay, jak amo nga dagayam sakit na. Awate mo, jintud na. Ay, intan to man bisitaan no bigat lakay. Ha? Isublik day ti imbayad na. Taimbag lang nga inayon na iti pagpaagas na. Makonsensya ak laka nga ron. Among bakit? Nakaragragsak ni Manang Brenda, idi inyawat ko kunkwana ta ipadpadigom. Nakaisem iti kastaunay. Nagkusilap pa'y, Jack Lamon. Nabirukan na kanong aminan tay kwartana. Anya, kunakon ket. Nalipatan na laeng no sa dino tinangidulinan na. Ngem tila pinagpabasol na. Imay pa'y nagkalkalkal iti gamgamit. Kasta man ang tinaramid na ide. Un nga rod. Kastalata ka din akanayon. Awan ka din ti plano ng agbalbali o day taakabsat mo, lakay. Jaja, naimbangal daw mo. Manang, nagapon nyo ka ni Manong? Ay na, napanmiman binisita ni Nana Intang. Agsaksakit nga min. Ni, saan ka di nga iso di pinautangam asaan ang nakabayad kan ka? Inungong tampay? Iso nga rod anapan mi binisita. Tamabainak iti inaramid ko kankwana. Kan nabiro ka mo't gayam di 30 mil mo nga ipagpabasol mo kanyak, Manang. Sorry Jaja. Idinapukaw jerelom ako nam, siyak man ang ti pinabasol mo. Tagayam, adala ang ijibalayo. Iso nga rod nga kitkidawak ken ka iti dispenser. Pakawanin na kun. Amok abidot ko day jay. Pakawanin na ka din ading ko. Ay, inarakop nakbatan, Manang. Urayak lang makaluwaman. Oray siya. Ay na, nagrabaw nga minti sa sangitak no kakasya pa nagading ko. Ay, na yan. Tinadyusan apa nagpampanunot, ipaay na tikapya, kantal na, iti pakinakam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.